Hi guys, kason lah. Adim lang mesen mah. Itu melangsung tadi. Tuan nang itu pan video ke ban ke dah hendak. Ini ban ke YouTube video long thumbnail pesan si ke set mah. Lapen ke ini tum YouTube video long custom thumbnail jong si set ji pun dan ke aprang si tum ikona bang verified dan nana. Jas lebang so video long nang tum 2 in 1 ko system si thai long ji. Thumbnail ke set ekta lo lapen ke ikon verified la de ekta lo. Asinana tum lang kon tha. Menu ng damang te YouTube ng damang ang pag right side nito na channel ng damang your channel labang sa video la tum thumbnail ke set ji ben ke mo photo bang da dar la pachilar ji asi to tang te tum dam thuna Play Store long dam na an par ke YouTube Studio nang tum install na nilikan store tang la kasi open pit po open deten la picture na jik lang daji ada click pinon antar kada ang song paso sign lang bear no antar ke la ang bong jiting chit edit thumbnail po daji kasi labang so din na itong click no lagan RV side na lapu arum si custom thumbnail po iset daji kasi itok daji la dang click no to add custom thumbnail, verify your icon on YouTube on your computer or your computer pula dah kita tu. Dah situ icon apa verify tang po. Tu dan tinon aprang situ thumbnail set siap aprang. Itu icon bang verify dana. Damna Chrome long damna klik no. Anpro ke youtube.com putok no. Search that pen pi nang di kalau soa ikon bang si nang di cover verify jema labang de la so ikon de binom laban ke pu left side itu ada 3 dot doji 3 line pu ba dah klik no upar ke my channel kulong aku klik tu pin the showroom lo klik that pente video manager pada nan cek lang doji badagwe klik pin klik that pen lason cek lang to po antor ke channel pudong klik thano la last start long lang channel dong klik no antor ke la verified pada dapat nan cek tok doji la sila dah klik no click add penali to my phone number GP no non kiosk pom my phone number sa pin no message ang chili pit po anpar ke labang so message long pin na chili pin labang so pin tog no 6 digit pin doji tog that pente dadak continue mati submit po biar no verified icon is verified continue biar no Nanti itu ikon apa nggih verify tangan lo, one step bang tangan lo deh. Direct home screen nong nama. YouTube Studio dong cidang tenang deh. Kamu perang dam Allah, non kita pudang pipin video dong klik non. Antar ke pemhadin thotlah klik non pencil button lo. Edit thumbnail long la akan custom thumbnail ani tum aprang pen ko banai tang donang po photo bangke next video long nang tum thailang thailang po la son ko son se ko banai jema dasi select no
select there no, click no, upper ke save no, save that pente bang alo. Kasi nung ke home screen dam thuna, lapen ke YouTube ang tilang thuna, edito. Kaso thumbnail cebang lama, cebang bilang ma, check dam thuna. Upper ke right side ithala channel radim do mati di, your channel click no, bang alo, lang no. Pamupian na dim ke light pini nang ciklang tandos tanong dong ke tang alo. Toh nang litum pancuro lo labang so video ki jeng pen jut anak ketang do napot asi nang litum labang so video ke lang pen tong si nang litum ning sam lo ke dang ke video pan like nang pitha pen ke comments nang pitha pen ke nang litum eli channel nong new members lang mate new viewer lang ke dang ke nang litum channel pan subscribe tha asi ini video pan ke anvet lo mau video ka preg nang le ako chitong kana